sibheshita ngegama likaJesu moya wenyoka lovusa tinganuko siyawuqitha ngengadi yaJesu Kristu waseNazaretha emadimoni asayinele ukubheshita imishado siwaqitha ngegama likaJesu emadimoni athumbe emadvodze bantu sibheshita ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha emadvodza latheshuleka ingondvo kuthi angayinaki imindeni yawo angasakhumbule emakhaya siwaqhaqa ngengadi yaJesu siyawakhulula kushada imbanze labanjwe ngato emadvodza abele emakhaya awo emadvodza abele abafati bawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha abasha lapha asayine eveni lemadimoni uthi bagane emadvodza abantu babhishide imishado sibaqithe eveni likamoya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha emabhizinisi lasimeta ingadini tebantu emabhizinisi lakhiwe ngemiphefemulo yebantu siyawaqitha eveni likamoya siwaqedula ngengadi yaJesu